Eating slime. Yummy, 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 like a squishy. Eating lollipop slime. Lollipop ini bisa digigit, guys. Kenyal-kenyal, lembut. Nah, eksperimen kedua kali ini Emma mau masak, semoga berhasil. Sedikit aja, jangan banyak-banyak. 1 sendok penuh. Wow, kayak slime, guys. Baca. Kayak slime sticky tau. Aha! Pakai stick lollipop, guys. It's getting there. Rasanya manis kayak candy. Teksturnya kenyal-kenyal, guys. Yum. I like it so much. Eksperimen kali ini berhasil ya. Berarti harus dimasak yang ini. Kalian mesti cobain, guys, enak banget ya. Sampai mau pingsan. Lollipop ini sehat banget di dunia. Next bikin video apa lagi ya, guys? Tolong komen di bawah ya.